Sarigi saluan sakokama mata sami kompasi narakaitan dike buyanan ko amila tola mere besawa merasumana dia biulawan musiade to mano maka pepena nademan kasama langun iyo kadikuaya katawanan inawana pimadidi noraku diluan dia dosa to ane sarakata marawin Pita kakasan. baka naati bengalan kay gira lagi ideya Marana bibing. Umang pamitir mga mantabuan Dita di Kila si kuya. kasuri sa iliyan na berain Mapapabitira ka na pamali inain Kagagani yuran na bubudin minisapae Dena pera gatana kaliwa na goengedeng Kububa kurong maugana kagiye pikiye ilatan Dubalaw na osintae makapasirakan tae Narano dan sana nakadita mata gemaribun Ano dita kapanalani so totoo maragina tantawa masansarana kagiya sa manayana bende pinibulu galalagi kalupido arapa-rapa unayan adeo na dodadegibem Ayen ibu na aya pepikiran ko na tiga kampamanayan na usata de kalila kataya lembedila aya pepikiran ko na masuk bentuk sama tanan niyo aya maana niya kapagkari barata pagkakagi yemi lembe sobat lai yang kota palala di bairahima kaino waya malami sulota kabugatan sa bagana timbangalang kadi sa pumakabala sa babala-bala kaya ko iyo kanukuya makakonang ko sa mangoda kalopido arapa-rapa yan adeo na mo kama pagpumikira na kanuguni yang pemakalita kapengunutan saya sa pikira kanaka rabamil lembe dina salakawa pengalan deda penaga tertaling kopi betul denda pagi di dekawana mil lembe salakawale gewanana bapiya pembat pemani miya tikulingan nani kairi salalaga karopa sabe ya nanana dikano dempekuana lamuan letak karone yo kato kawe disinguli mo kapale gililo pakabim benamiling diudina adeo naga kita kalibi rai kaino kano dikuana poterriba ila awanaka ubasi kalau pendo arapa-rapa onayana adem penalam nami pamamamu deko adeo naga Abela
bebekarong yang si manguda si marugumu bedi paronei ma ayunasa pembuka kasadana kaino pemia karawa derala takominala adena padaniana tobangan adetingan adeuna wae komidili digena kabubaya kapagulan kumulok-mulono sampan deuna ma kalaburung orang anak adun lebih magang paung kowe Nasi kabugutan. dia kabugutan nak kabugutan